pritiskom generala Simpsona i generala Moriona, mada Simpson je već otišao, ali je imao neke konce svoje, neke nasljednike, mi smo potpisali jednu kartu situacije na Babinom dolu, Igmanu, Golom brdu i tako dalje, jer i gore ima Golo brdo. Ali naši obavještajci su dostavljali nama informacije svakodnevno, svaku večer, da su četnici sakrili, da se nisu povukli. To je bio veliki pritisak svjetske javnosti, a vjerujte da ne bi bio takav pritisak svjetske javnosti da nije uništen toranj televizijski. Poslije sam u svijetu čuo da svjetska javnost je strašno ogorčena kad se uništava tehnika, posebno tehnika koja koristi čovjeku, tehnika za gledanje, za zabavu.